Kadorbar shnong jayaw lait dom menta ka sngi ka shitarik unai tung arhajar arpuway kalapin long ye ka jingpin shai pait ba halo Tika COVID khat kendai haying dorbar mission compound. Haka jinge don ringkat u MLA ka not Shillong uba Edelbert nongrum lembat ki doktor ki nongkit kam shnong kumshi benta panpin sngo thu e ka jing don kam ka Tika. Henry haka juk kapor kala don ka jingpin inia haka bau MLA uba Edelbert ula ong bakumno ki pat ba kidang yo pang COVID wat haba kila dep ai inject na lor baki hab bandeng ru e kamas kat ba na kaliang ki doktor kila penshai bnya babalei tang utika ula banyada yau knyang COVID khat khandai angin skam ba bun wala kim pa yating ho par COVID ru ladet ban ma ye kijing pang kijing sto ma thang doktor ru ngir ki sakhi ka habangi phal kham tam hawangi dei wala vaccination ho ina ye duai ine kubur lang bagi nom yalam duki kunbon hati balam ber kiom bangi la ye duai ina ye duai kan ta bagi yo itu vaksin kamu kiwan par kijing pakar kiwan par kijing tun keluar hakari par pertai par koi nangis kan bahol belum tu baik ngan perhat natip badalu prime minister haru nongkhau bosho dikrumar kijing mamsu thu shu warna pun pollution warna dei pollution still baru lima habari kata balada midon ko virus Dalam kita political leaders ki jongi bas adopt the conspiracy ki jongi berpulung world war order. Kalau under preparation, kerja, why not come up with one vaccine? Amar ini maka kecing kumar jemput jongi brio khantam. Lagi pang stone ki kamlong preferable bandar hayin pada beli postal. Orang mulai kerja pahaya, intik ki banjar saya. Orang apa yang pahaya, orang yang pahaya. Mata sampai postal lah poi COVID. Kini punya apa bijak saya. Minhap keren ia bijak saya. Mata ngelaya ada sistem tahu, sebanyak arsenal untuk badal COVID. Minta vaksin, minang leh, minang sah. Tinggal yang mau poi pasca kapal. Maka akan buka jikiri akan kita doktor dan buruk mentara kami pun kemas atau kemudian kecikta nak kita kau terkiat cobri mengibi oxy bandring oksigen carbon dioxide kelas susah kulit atau bangkita ke blood circulation atau bangkita ke brain functioning kecik itu samsung kita giat pemilik Kim nak kompleks saja, dikemas, continuously berusaha bertahan. Kayak baca. Itu kan yang berdaya koi, kalau ke cause of death. Kita kidan pun kebakan par kalau kidan pun kita pang gusto. Hal itu di complication kita lupa. Boleh dapat postal pak, kita umur di COVID. Boleh kita dapat kiri parti disease. Kali udah koi ke bawah. Kapan pun kita cukup. Penting, kerja penting. Kalau penting, kita bawa kalian perkat. Itu nanti lain lucu. Ini apa kalian? Ya kerja sisa. Dia ngang ada doktor meban kakumuan, ada medicine consultant buat Roberts Hospital. Ada nurul officer COVID response. Wei ni armut nurul officer COVID response di Roberts Hospital. Mereka ladang ini perkat cimet. Lada ong virus urung nak kemud, macam tur rendam. Mengatai lada ngana pom PPE, bapi pia pom kemas, atau pi ngayo jingeda ekstra mengane ngayo kanju. Nomor berjingrung jung virus kedai nak kemat nak kemud sentuh. Teka pemut ba kadon kejing snow shngai nang pom PPE, menjai kata kam dai setiaka jingeda kebapaka. Papa pom mask ladang ila pan pom baik klem lam si situ naduk pengimi ayeng naduk pengindat don marwai kamar kata penuh 95% protection. Mundan balak pandai kata mana.
The how day but personal experience kajingnya shimet atau vaksin kaya dan yang on kaya dan jangan jala di nasngo mga kamlong latlot muta mga tray media nomor beli ini kenduk ba umlong ada orang doktor beban ngaga nasngo awareness buat hang teh hospital berapa ni asngolet kita bersam dukan di ban bayo muka tak awareness ni kam rasanya nak lay awareness hayo smith din hayo hahat kamtay tamanlen no kadi perti kam sala ini benlen ka di community pangi dwai mo bleng sim na kadi kadi jike ni community kita kipon to kumenswa ko bagila ban ai awareness sayo sahat di brio pakin yo sko di mri ni next kan balang ma media kapag kini parlo